Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida wa Uganda yereka guta Museveni yashyize umukono ku itegeko rivuguruye rizongera gutuma abasivile baburanishwa mu nkiko za Gisirikare mu bihe bimwe na bimwe. Muri Mutamba uyu mwaka urukiko rw'ikirenga rwari rwanzuye ku itegeko ryari riro mbere ryemera imanza nk'izo zinyuranyije n'itegeko nshinga. Mbere y'icyo cyemezo abasivile bashoboraga kujyanwa mu rukiko rwa Gisirikare igihe basanganye ibikoresho bya Gisirikare nk'imbunda cyangwa se imyenda ya Gisirikare. Imirimbanyi zari zirinuye ko iryo tegeko ryakoreshwaga mu kuburanisha abanenga leta. Mu kwezi gushize abadepite batoye bemeza iryo vugurura, mu gihe abapolisi benshi bari bagabwe ku nteko ishinga amategeko ndetse n'abadepite batavuga n'ubutegetsi banze kwitabira iryo tora bavuga ko rihonyora icyemezo cy'urukiko rwa mbere rukomeye cyane mu gihugu. Muri Mutarama abacamanza bavuze ko inkiko za Gisirikare zifitemo kubogama kandi ko nta bushobozi zifite bwo gukora imirimo y'ubucamanza nk'uko umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wabitangaje icyo gihe. Iryo vugurura rigaragaza ko rigerageza gukemura bimwe muri ibyo bibazo, ririmo ko abayobozi izo nkiko bakwiye kugira impamyabumenyi zo mu mategeko zijyanye n'akazi kabo ndetse no kuba barakoze amahugurwa ajyanye n'akazi kabo yo mu rwego rw'amategeko. Rinarimo kandi ko mu gihe barimo gukora ibintu byabo y'ubucamanza bakwiye kuba bigenga kandi batabogamye, ariko abasivile baracyashobora koherezwa muri izo nkiko igihe basanganye ibikoresho bya Gisirikare. Nyuma y'uko uwo mushinga w'itegeko wemejwe n'abadepite, Colonel Chris Magezi uvugira ingabo za Uganda yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati itegeko rizahashya bya nyabyo abagizi ba nabi bitwaje intwaro rica intege ishingwa ry'imitwe ya politiki y'intagondwa igerageza guhungabanya gahunda za demokarasi, rinatuma umutekano w'igihugu ushingira ku musingi ukomeye niba ikintu gikora neza nta mpamvu yo kugihindura. Ariko umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda bwana Bobi Wine yavuze ko iryo tegeko rizakoreshwa mu kumwibasira hamwe n'abandi. Yabwiye ntaramakuru by'Abafaransa FP ati twese abatavuga n'ubutegetsi tugambiriwe n'iri tegeko. Imirimbanyi zimaze imyaka zivuga ko inkiko za Gisirikare zikoreshwa n'ubutegetsi mu gucecekesha abatavuga rumwe nabwo. Abantu bamwe bakavuga ko ibimenyetso byafashwe bikajyanwa gushyirwa ku bantu bagambiriwe. Muri Gashyantare uyu mwaka umunyamategeko mu mategeko y'uburenganzira bwa muntu w'umunya-Uganda Gawa Yategure yabwiye ikiganiro Focus on Africa podcast cya BBC ati niba uri umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bazashaka uburyo bwo kukugeza mu rukiko rwa Gisirikare ndetse icyo gihe umenye ko ibyawe bizaba birangiye. Igihe uzaba uhageze ubutabera ntibuzigira nemwe busura umuryango w'inzu wawe. Yongeyeho ko abantu bashobora kumara imyaka bafunzwe bataraburanishwa mu gihe izo nkiko ziba zitegereje ibyemezo by'abasirikare bakuru bishobora kutigira na rimwe bifatwa ndetse ko baburanishijwe bagahamwa n'ibyaha bashobora guhanishwa ibihano bikaze cyane kurusha ibyo mu nkiko za gisivile. Urubanza rukomeye rwa vuba ngaha rwakurikiye itabwa muri yombi mu Gushyingo k'umwaka ushize rya Kiza Besigye umaze igihe kirekire ari umunyapolitiki ukomeye ariko utavuga mu n'ubutegetsi muri Uganda yafatiwe muri iki gihugu gihana imbibi na Uganda yamutswe umupaka nukorerwa mu rukiko rwa Gisirikare ko asanganwe imbunda zo mu bwoko bwa pistole no kugerageza kugura intwaro umuhanga. Yakanye ibyo birego byose mu rukiko. Ibyo birego byakuyeho bisimbuzwa ibindi ubwo dosiye yoherezwaga mu nkiko za gisivile nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi yavuze ko icyo cyemezo cy'urukiko ari icyemezo kitari cyo. Yongeraho ati igihugu ntigitegetswe n'abacamanza gitegetswe n'abantu. Mbere yashyigikiye ikoreshwa ry'inkiko za Gisirikare avuga ko zahashyije ibikorwa byongera cyane by'abagizi ba nabi n'ibyo bakora iterabwoba byakoreshaga imbunda mu kwica abantu nta kurobanura. Yavuze ko inkiko za gisivile zifite akazi kenshi cyane ku buryo zidashobora kwita mu buryo bwihuse kuri abo bagizi ba nabi bitwaje imbunda. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yiyamirije abavuga ko ishyaka rye CNDD-FDD ryaba ryaribye amajwi abasaba kureka ikabya. Uyu mutegetsi yumvikana avuga ko Kiliziya Gatolika iherutse gutora papa mu ibanga nyamara ntaweretswe amajwi yagize. Yibaza impamvu mu gihugu cye niba ishyaka rye rigize amajwi menshi biba ikibazo. Mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinnyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndiwe wankiniye nabi. Mugabo yakinye nabi yagukiniye n'abatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga. Mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Kiliziya Gatolika ariyo demokarasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowe ku majwi angahe hitoje bangahe muga ni demokarasi baratora ko atanu umwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugatavuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera. Oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe ku majwi angahe tuvuga kuri none si demokarasi ni demokarasi. Amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora. None ni demokarasi si demokarasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande. Twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi
mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe acabuwa bose uzubona bagiye bati n'uyu twese umugambwe n'uyu twemwe none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye n'uyu komenga ni ntama yuriye inzu mugabo birahimbaye kandi ni n'akajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazi kugira na propaganda nari umuntu wabwiye ngo nzobubakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzoyakuba mbwira ingene buvuga ngo uzokwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashyigikiye abagira fraude none ko ibarabara ryubakwa n'amahera ava mu gihe cya leta nayo akabava mu matagisi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amatagisi n'amakori murumva abantu babanze bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzobishika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurima iwawe tuzova hasi nawe uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye se defudede 99% itora na 20%. Ntayo mwabonye hari komine yatoye 99% se defudede itahora yitora n'ibice 20%. Kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntora uwusubiza inyuma cyane ntora uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno munsi azohengera hageze amatora acaza rero atawe gusororera abantu urabona nduwanye umurazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzuvuge ngo banyivye ngo bari bantwengeye je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca ubagura usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorate ucuvuga ngo jengo barangivye amajwi ngo kuko je narangiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clear. Nkiri mu Burundi kandi mu nkambi y'impunzi ya Musenyi iri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu majyepfo burasirazuba bw'u Burundi impunzi z'abanyekongo ziramagana ibikorwa bibakorerwa n'abashinzwe umutekano w'icyo gihugu nk'uko raporo nyinshi zibitangaza abapolisi bahora babaca amande uko bishakiye iyo bagiye hanze y'inkambi cyane cyane muri santere y'ubucuruzi ya Muzie nubwo iri mu birometero bike intandaro y'ibyo birego ni bariyeri ya polisi yashyizwe hagati ya Rubaho na Muzie izi mpunzi zivuga ko nubwo bagaragaza amakarita yabo ko ari impunzi bavuga ko bemerera kugenda muri komine y'abakiriye abapolisi babasaba icyitwa uruhushya rwo gusohoka cyangwa se bagacibwa amande baramagana mu mande batanga ntibahabwe na fagitire nk'uko inkuru y'igitangazamakuru SOS Media Burundi bivuga umwe mu mpunzi witwa Simone yavuze ati nari ngiye muze kugura ibyo kurya kuri bariyeri bansabye uruhushya nerekanye ikarita yanjye y'impunzi ariko bambwira ko idahagije nabwirijwe kwishyura amafaranga 10,000 mu Burundi kugira ngo banyemerere gutambuka undi aravuga ati mero yacu baniragoye cyane kandi nyamara iyo ugerageje gushaka uburyo bwo kubaho impuze cyangwa se Rubaho turafata kandi tugahatirwa gutanga amande adafite ishingiro inkambi ya Musenyi icumbikiye impunzi igera ku 20,000 zahunze intambara muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kuri benshi zingama za polisi no kurenga ku buryo butaziguye kurenganzira bwabo bw'ibanze byemejwe n'amategeko Burundi n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye kurengera impunzi nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe n'amakuru bya Kongo Kinshasa birimo n'ibiro n'amakuru bya Kongo bisubiramo itangazo ry'umushinjacyaha mukuru mw'icyo gihugu ko kuwa mbere yategetse ko minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu abujijwe kurenga umurwa mukuru wa Kinshasa mu gihe biteganyijwe ko atangira gukurikiranwa mu nkiko ni nyuma y'uko ku cyumweru inteko ishinga amategeko itoye ku bwiganze yemeza ko minisitiri w'ubutabera atangira gukurikiranwa mu mucamanza ku byaha akekwaho byo kunyereza miliyoni z'amadolari yari agenewe kubaka gereza amategeko ya Kongo ateganya ko ahita yegura mbere yo gutangira kuburanishwa mu ntangiriro z'ukwezi minisitiri Mutamba yitabye ubushinjacyaha Kinshasa burimo kumukoraho iperereza ku cyumweru abadepite b'iki gihugu batoye bemeza ubusabe bw'umushinjacyaha bwo kumuregera ubucamanza akaburanishwa iyi ni imwe muri dosiye zabuzweho cyane muri iki gihugu kuko mu gihe gishize Mutamba yavuze ko umuntu uzajya hamwe no kunyereza umutungo wa leta yajya akatira urwo gupfa ku cyumweru ku badepite 363 bari bateranye
322 batoye bashyigikira ko uyu mutegetsi aregwa mu nkiko, 29 batora babyanga, 12 barifata nk'uko inteko ishinga amategeko ya Kongo ibitangaza. Ni nyuma y'uko umushinjacyaha inteko raporo y'iperereza yakoze kuri uyu minisitiri avuga ko ibisobanuro yatanze mu iperereza byatumye arushaho gukekwaho kumweza. Mutamba w'imyaka 37 y'amavuko akekwaho gutegeka kuriza miliyoni 19 z'amadolari kuri kompanyi yigenga mu isoko ryo kubaka gereza nshya y'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Muri iryo soko ryari rifite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari yose hamwe 65% byayo yari amaze kwishyurwa kompanyi. Umushinjacyaha yavuze ko ari baringa mu gihe amategeko ateganya ko ayishyurwa mbere ya 30% kandi bikabanza kwemezwa na minisitiri w'intebe. Inteko ishinga amategeko n'umushinjacyaha bavuga ko amafaranga aba yaranyerejwe iyi nzego z'ubutasi mu by'imari zitaza gufunga konti y'iyo kompanyi maze zikabwira izindi nzego zibishinzwe. Uruhande rwa minisitiri Mutamba ruvuga ko kuba ayo mafaranga atarigeze atwarwa n'iyo kompanyi bidakwiye kwita kunyereza umutungo wa leta. Bakavuga ko Mutamba ziri impinduka yazanye mu bucamanza no kubangamira amatsinda y'amafi. Inkuru y'umunyapolitiki wakunze kwika mu Rwanda n'ubutegetsi bwarwo yavugishije benshi bagaragaza ko atari kuzarangira amahoro muri politike. Nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko urwango minisitiri w'ubutabera wa Kongo Kinshasa Bwana Constant Mutamba afite u Rwanda rwagombaga kumugaruka. Ni ubutumwa yatanze ashingiye kuri video ya Mutamba ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku itariki 6 Mutarama uyu mwaka. Icyo gihe yagaragaje ko banyereza umutungo w'igihugu bakwiye kujya bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bakicwa. Mutamba uwo munsi yagize ati "Ndukira ibiro by'ubushinjacyaha bishinzwe gukurikirana iby'imari, tuzatanga igitekerezo cy'amavugurura cyo kongera igihano cy'urupfu mu bihano bihabwa abanyereza umutungo w'igihugu kugira ngo niba wibye amafaranga y'igihugu ukatirwe kandi wicwe." Ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda gisubiramo amagambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga warwo Nduhungirehe kuwa mbere yagaragaje ko Mutamba yibonekeje cyane agirira urwango abanyamahanga, ingengabitekerezo ya jenoside ndetse yanga u Rwanda, bityo ko bitari kubura kumugaruka. Ikinyamakuru kimusubiramo agira ati "Iyo wibonekeza cyane urwango rushingiye ku bwenegihugu, ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda bikugarutse." Ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubu ngubu akurikiranwe icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba amaze igihe kinini yibasira u Rwanda rushinja guhungabanya umutekano n'uburasirazuba bw'igihugu cyabo, ndetse byageze bavuga ko azafunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyekongo yise abagambanyi. Ubwo yasuraga gereza mu Nzenze mu mujyi wa Goma mu Gushyingo k'umwaka ushize, Bwana Mutamba yarihanukiriye ati "Abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba, bazajye muri gereza ngenga. Igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'abanyarwanda, mumenye ko bose tuzabamba, yewe na Kagame tuzamubamba," niko yavuze. Ubu noneho umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Bwana Firmin Mvonde yasabye Mutamba kutarenga umujyi wa Kinshasa mu gihe ategereje kugezwa mu rukiko kugira ngo uburanishwe kuri icyo cyaha. Mutamba yemera ko miliyoni 19 z'amadolari zarateganyijwe kuri uyu mushinga yanyerejwe kuko ngo yayoberejwe kuri konti y'ikigo cy'abaringa, cyakora bisabira imbabazi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika matsiko umuyobozi wungirije wa polisi muri Kenya yaguye ku mirimo ye mu gihe iperereza rikomeje ku rupfu rw'imirimbanyi yaguye mu maboko ya polisi mu mujyi wa Nairobi. Kuwa mbere Eliud Ragati yavuze ko yaguye ku mirimo ye mu gihe iperereza rikomeje ku rupfu rwa Bwana Albert Ojwang bamusanze yapfiriye muri kasho nyuma yo gutabwa muri yombi azira gushinja Ragati ruswa ku mbuga nkoranyambaga. Urupfu rwe rwateje imyigaragambyo i Nairobi. Abigaragambyaga basabaga ko Ragati yegura mu inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Kuwa gatanu Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko guverinoma ye izarinda abaturage ba polisi b'abanyarugomo, anasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Ojwang. Mu gihe iperereza rikomeje, uyu muyobozi wa polisi wungirije byabaye ngombwa ko yegura, nubwo abanyapolitiki basanga atagakwiye kugenda wenyine. Hanze y'akarere mabwire ko Togo yahagaritse ibiganiro by'ibitangazamakuru mpuzamahanga biterwa inkunga na leta y'Ubufaransa RFI na France 24 mu gihe cy'amezi 3 bishinjwa kubogama. Iri hagarikwa rije mu gihe amakimbirane arimo kwiyongera hagati y'umuyobozi w'iki gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba Fure Nyasimbe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Nyasimbe muri Gicurasi yakiriwe uruhushya rwa perezida w'inama y'abaminisitiri idafite igihe ntarengwa manda izarangirira. Amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, Democratic Forces for the Republic na National Alliance for Change, yavuze ko iki gikorwa ari ihirikwa ry'itegeko nshinga rishobora gutuma aguma ku butegetsi ubuzima bwe bwose. RFI na France 24 byarimo gukurikirana imyigaragambyo y'abatavuga n'ubutegetsi bamagana itegeko nshinga ryahaye Nyasimbe uwo mwanya mushya. Reka nsoze mbabwira ko igisirikare cya Israel kigambye kwica Ali Shadmani wari uherutse guhabwa inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Irani. Nta minsi 3 yashize umujenerali yarahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Irani, asimbuye Guramari Rashid wicwe ku gatanu w'icyumweru gishize ubwo Israel yagabaga ibitero by'indege z'intambara muri Irani. Kuwa kabiri igisirikare cya Israel cyanditse kuri rubuga X ziti ku nshuro ya kabiri mu minsi 5 igisirikare cyishe umugaba mukuru w'ingabo za Irani mu gihe cy'intambara. Israel yamusobanuye nk'umusirikare mukuru wa Irani ndetse akaba n'umujyanama hafi w'umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei mu bya gisirikare. Itangazo ry'igisirikare ritishwe n'igitero kineye za gisirikare za Israel muri Tehran rwagati yashingiye ku makuru y'iperereza yizewe. Imigano hagati ya Israel na Iran igeze ku munsi wa gatanu aho misile n'indege z'intambara bikomeje kuvunderezwa ku mpande zombi nubwo ibihugu bidahana imbibi.
ku mpande zombi hamaze gupfa barenga 150 barimo 224 ku ruhande rwa Irani na 24 ku ruhande rwa Israeli, mu gihe imijyi nka Tel Aviv na Tehran ikomeje kuba amatongo. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atazivanga mu ntambara. Yasabye abaturage bo mu murwa mukuru wa Irani kuva mu nzira. Ku rukuta atambutsa ibitekerezo Truth Social, Perezida Donald Trump yanditse ati buri wese akwiye kuva Irani nonaha. Abayobozi ba Israeli nabo basabye abaturage batuye Irani kuva ahantu hegereye ibikorwa remezo bya leta. Intambara ya Israeli na Irani ifashe umunsi wa 5 mu ijoro ryo kuwa mbere. Irani yohereje ibisasu muri Israeli kugeza ubu ntiramenyekana aho byahitanye. Perezida Trump yavuze ko Irani yakabaye yarasinye amasezerano ajyanye n'intwaro kirimbuzi mu biganiro byari biteganyijwe hagati ya Amerika na Irani. Trump yavuze ati mu magambo yoroshye, Irani ntabwo ishobora gutunga intwaro kirimbuzi. Yongera ati narabivuze kenshi kandi mbisubiramo. Asoza agira ati buri wese akwiye kuva Irani ako kanya. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu mu ijambo yavuze yasabye Amerika gufasha Israeli, avuga ko kuba Irani itera Tel Aviv izanatera Washington vuba aha. Amakuru avuga ko muri ijoro Israeli yakomeje guha ibitero ku murwa mukuru Tehran. Minisitiri w'intebe wa Israeli yavuze ko gahunda ari uguhindura ubutegetsi bwa Irani ndetse no kwica umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei kuko ngo ikibazo cyaba kirangiye. Irani yavuze ko Amerika nifasha Israeli izayigabaho ibitero. Kugeza Amerika yakanaga ko itari kumwe na Israeli mu ntambara, ariko amakuru Irani yakize hanze nuko Amerika yafashije Israeli kuyiha amakuru ubwo yateraga Irani ndetse ngo yifashije muri icyo gitero. Amerika kandi yakoresheje ibikoresho byayo mu kuzimya ibisasu Irani yohereje muri Israeli.